Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Mwiriweho uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo zigenza amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki 27 z'ukwa kabiri. Hari amakuru avuga ko i Bukavu habereye ibintu biturika ndetse n'amasasu igihe umutwe wa M23 bivugwa ko ushyigikiwe n'u Rwanda wakoraga inama mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hagati aho umuryango UNICEF urengera uburenganzira bw'abana uravuga ko niba intambara itarangiye mu burasirazuba bw'iki gihugu hari impungenge ko hari abana babarirwa mu bihumbi bazata ishuri burundu. Mu Burundi ho bamwe mu badepite baravuga ko batewe umutima uhagaze n'uburyo umusaruro w'ibigori wakusanyijwe n'ikigo cya leta ANASESA utari kugurwa nk'uko byari byitezwe. Hari n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Ikaze ku makuru arambuye. Umuyobozi ufunzwe washinze umutwe wa gisirikare w'Abakurd PKK yasabye ko ushyira intwaro hasi ukarangiza imyaka 40 umaze urwanya leta ya Turukiya. Abdullah Öcalan yavuze ko PKK yagombye kwisesa nk'umuryango. Itangazo rye ryasomewe Istanbul n'abanyapolitike b'Abakurd basuye gereza afungiwemo iri ku kirwa kuva mu mwaka w'1999. Bwana Öcalan yavuze ko abitewe n'umwuka uri mu gihugu muri Turukiya, aho avuga ko amahoro n'umuryango ugendera ku bwisanzure bigomba gutezwa imbere. Abantu bagera ku bihumbi 40 barishwe kuva PKK yafata intwaro ikajya mu ntambara yo kurwanya leta ya Turukiya kuva mu mwaka w'1984. Mu karere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari amakuru avuga ko i Bukavu habereye ibintu biturika ndetse n'amasasu igihe abarwanyi b'umutwe wa M23 bivugwa ko ushyigikiwe n'u Rwanda bakoraga inama mu burasirazuba bw'igihugu nyine. Abantu benshi bishwe, abandi barakomereka. M23 yafashe ibice byinshi muri aka karere mu byumweru bishize. Umuryango w'ibihugu bya Afurika na Loni basabye ko haba agahenge ndetse n'izi nyeshyamba zikazibukira zikava mu duce zigenzura. Inkuru ya Will Ross muragizwaho na Prime Ndikumagenge. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu kibanza citiriwe ukwikukira i Bukavu igihe Corneille Nangaa yaragiye ahabona ubwa mbere kuva ico gisagara gifashwe mu minsi heze. Ababibonye bavuga yuko hari ikintu caturitse bituma abantu biruka irya nino kubera ubwoba. Hanyuma haci haturika ikigira kabiri gikurikirwa n'amasasu. Amavideo yerekana ibiziga byinshi by'abantu bapfuye birambaraye mu ibarabara n'abatabara bariko baraterura abakomeretse. Ntiharamenyekana uwagavye ico gitero uwo ari we. Tujye mu Burundi aho bamwe mu banyamategeko bavuga ko batewe abanyamashinga amateka cyangwa se abadepite batewe umutima uhagaze n'uburyo umusaruro w'ibigori wakusanyijwe n'ikigo cya leta ANASESA utari kugurwa nk'uko byari byitezwe. Mu gihe hacirera ukwezi kurenga leta itangije igikorwa cyo kugurisha ku isoko, ibyo ngibyo biravugwa ko bitarimo kugenda nk'uko byari byaratekerejwe. Inkuru ya Jidas Yihundi Impundu Ibijumbura. Bamwe mu bashinga amateka babona ko abarongoye ikigo ANASESA kijejwe kwegeranya umwimbu ibatevye cyane mu gushira umwimbu w'ibigori ku isoko, ngo vyatumye baza kuwusohora ibigori byo mu mwonga bimaze kwera, abarimyi batagikeneye kugura umwimbu wegeranijwe. Mu gihe haciye ukwezi kurenga umwimbu utanguye kugurishwa, umaze kugurwa ntushika ibice 50% by'uwegeranijwe. Abashinga amateka babona ko habaye amanyanga, bakibaza uwabikoze ico yaragamije n'ingene leta izogaruza amafaranga yashizemwo. Muri raporo haribonekeza yuko ibigori bimwe bimwe byagiye bibikwa nabi bikabura. Jewe nkabona yuko ari uruhombo runininya mbere ku gihugu.
tugaca tubona imiliyaridi 145 zatanzwe kugira ngo ikigo Anagesa kigure ivyo bigori, simbona ingene zizohava zigaruka. Habeho ico no kwita audit, kuraba ingene amafaranga by'ukuri akoreshwa. 45 miliyari muri sinizi biharuro byinshi, mugabo ndabona umengo iyo mundi yo some ni nini gose. Twumvise izi nyambari 72,000 tone zaguzwe, ndumva mengo ayo mahera ni menshi cyane. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Prosper Dodico aremera ko igice c'umwimbu cononekaye nubwo atabiharura atanga. Avuga ko bariko bavyirukamwo kugira babikosore. Ivyo abo kubibazwa bariho na twebwe turimwo, nico gituma tuko turakora ibishoboka byose kugira ngo ibi bigori buri muri stoke bisohoke. Nico gituma no muri raporo biranditse neza intumbero zine twihaye zingene tugiye gusohora umwimbu kugira ngo uvemwe amafaranga. Twizera ko ivyo nonekaye atari byinshi, nta kintu na kimwe tutakoze mu byo dushobora kugira ngo umwimbu ubikwe neza. Politike yo kugura umwimbu w'ibigori isanzwe itavugwa ko rumwe. Mu mashirahamwe mwamwe yigenga babona ko leta ataburenganzira ifise bwo kugura umwimbu, ariko leta yivuga ko ari mu ntumbero yo gukingira umurimyi. Gildas Yundimpundu ibujumbura. Tugiye mu burasirazuba bwo hagati aho igisirikare cya Israel kivuga ko kitazavana ingabo zacyo mu gace k'umupaka hagati ya Gaza na Misiri kazwi nka Philadelphia. Igisirikare cyavuze ko kizarinda ako gace. Mu gice cya mbere cy'amasezerano yagezweho na Israel n'umutwe wa Hamas, Israel yagombye kuvana ingabo zayo muri aka gace kuwa gatandatu. Hamas yavuze ko ibi ngo ari uburyo bweruye bwo kurenga ku masezerano bagiranye. Mbere hagati aho ngaho yari yatanze Hamas imirambo y'abanyayisiraheli 4 bari bafashwe bugwate mu ngurane y'abanyapalestine barenga 600 bafunzwe. Ini BBC gahuza miryango rayumva no kuri Kisura FM muri Uganda, kuri BBC gahuza.com no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Saa moya zirabura iminota 13 mu Rwanda no mu Burundi. Mukanya turagaruka ku makuru arambuye nyuma karuko gato cyane. Umuyobozi w'urwego rwa Loni rushinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu yatanze impuruza ko inkunga nitagera muri Sudani abantu babarirwa mu bihumbi magana bazatakaza ubuzima. Volker Turk yavuze ko Sudani yugarijwe n'amakuba aho abantu barenga ibihumbi 600 bari hafi yo kwishwa n'inzara. Nyuma y'imyaka igera kuri 2 intambara y'umwiryane itangiye, imirwano hagati y'ingabo zihanganye yakuye abantu bagera kuri miliyoni 12 mu byabo. Bwana Turk yabwiye akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu ko kimwe n'inkunga hanakenewe ubufasha bwihuta bwo kuzahura urwego rw'igihugu rw'ubuhinzi kubera ko inzara ishobora kuzasesekara. Dusubire mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho umuryango UNICEF wita ku burenganzira bw'abana uvuga ko niba intambara itarangiye muri ubwo burasirazuba bw'igihugu hari impungenge ko abana batazasubira kwiga. UNICEF ivuga ko kandi hari n'amashuri yasenywe n'imirwano akaba adashobora kuzongera gukoreshwa mu bihe bya vuba. Igoma ngo hari aho amashuri yongeye gufungura ariko abitabira amasomo baragabanutse cyane kubera impungenge z'umutekano. Mu gushaka kumenya uko ibibazo bihagaze navuganye na John James ushinzwe itangazamakuru muri UNICEF, ntangira mubaza uko ibintu byifashe mu rwego rw'uburezi. It's been a difficult time for education, particularly here in the city of Goma. Schools closed. Ni ibihe bikomeye ku rwego rw'uburezi. Mu mujyi wa Goma hashize igihe amashuri afunze nko kuva mu matariki ya 25 cyangwa 26 z'ukwezi kwa mbere. Ibi byahagarikiye amashuri abana bagera ku bihumbi 340 mu mujyi wa Goma, ku bana babarirwa muri miliyoni 6 bavuye mu ishuri mu burasirazuba bwa Kongo yose. Hari ibibazo byinshi, hari amashuri yafunzwe n'ubu agifunze kubera ko ari mu gace k'intambara. Hari abantu benshi cyane bakuwe mu byabo. In the last month, many of them people who were displaced around sites in
in Goma, and they've gone back to their area. hari n'inyubako z'amashuri zirimo abantu bavuye mu byabo cyangwa bitwaje intwaro. Hari aho izo nyubako zangijwe n'imirwano ku buryo zitashobora kongera gukoreshwa. Aya mashuri aragira byibuze nko muri 200. Armed elements who are there. Maybe the buildings have been damaged in some way by the fighting and are not usable. So you've got a number of schools. Muri rusange ibibazo biragoye. Hari amashuri yongeye gufungura mu mujyi wa Goma, ariko abayitabira ni bakeya cyane ugereranije n'uko byari bimeze mbere, kubera ko hari abantu bahunze aka gace ndetse hakaba n'abagiye kure cyane. In some cases, families have fled the region completely. mwaba muzi aho abo bana bari, niba muhaze hari uburyo mufite bwo kubafasha? In terms of what can be done, there are a number of different measures. I mean, ni akazi katoroshye. Hari ibyemezo bimwe biri gufatwa nko kugerageza kwigisha hakoreshejwe uburyo bw'iyakure, hakoreshejwe radiyo, ariko turizera ko hazabaho no kugaruka ku ishuri, kandi turashishikariza n'ababyeyi gusubiza abana mu ishuri. Gusa ibi bisaba umutekano ku buryo ababyeyi bakumva batekanye kohereza abana babo ku ishuri. Hari no kujya aho imiryango yahungiye. Mu majyaruguru y'umujyi wa Goma nko mu birometero 5 hari amashuri agifunze. Tugomba gukora ku buryo fungurwa kuko hari abantu bagarutse. Tugomba no gushyiraho ahantu h'agateganyo abana bakwigira. Ntabwo yaba ari amashuri, ariko haba ari ahantu nibura umwana yashobora kugira amasomo ahabwa. Ibi ariko birasaba ko urwego rw'imyigishirize rwongera gukora muri rusange. Hari abanyeshuri bashobora gucikiriza amashuri kubera ko bahunze, ariko bakaba bagira amahirwe yo kuyasubukura mu ntangiriro z'umwaka mushya w'amashuri. Abatakaje amashuri bari mu kihe kigero? are we talking all sorts of schools that aha turavuga inzego zose z'amashuri yakoraga. Hari aho bashobora gutakaza umwaka cyangwa ibiri mbere yo gusubira mu ishuri, ariko igihe byashoboka basubira ku ishuri. Ikindi ni uko ubu tuvuga intambara zigikomeje ku buryo hari aho amashuri adateganya kongera gufungura mu gihe cya vuba mbere y'uko umutekano uhagaruka. some sort of peace and security comes. Mu itangazo ryanyu kandi muranavuga ko bamwe mu bana batakaje amasomo bashobora kuzata ishuri burundu. Mushatse gusobanura iki? Yeah, it's a real concern of ours whenever you have interruptions. Nibyo hariho impungenge kuko buri mwaka habaho gucikiriza amasomo abana batagarutse ku ishuri. Hari impamvu zitandukanye zituma ibyo biba. Uko utinda gusubira mu ishuri niko amahirwe aba ari makeya yuko wasubirayo. Imyaka igenda yiyongera ukibagirwa ibyo wigaga ndetse ukanatakaza ka kamenyero ko kujya mu ishuri. Nko ku bakobwa ho haba hariho impungenge z'uko bashobora gushaka abagabo kubera ko batiga, bakajya mu mirimo y'ubuhinzi cyangwa iyindi ku buryo badasubira mu ishuri. Bashobora no kuba barahungiye mu gace katarimo amashuri. Rero ni impungenge zikomeye. Ni ngombwa ko abana basubizwa mu ishuri kare bishoboka. Mbere yo kujya mu runana mbabwira ko ishami rya Loni rishinzwe ubuzima rivuga ko ubwandu bw'ibihara by'inkende cyangwa mpox bukomeje kuzamuka cyane kandi ko icyo cyorezo cyugarije urwego rw'ubuzima. Mu kwezi kwa munani cyateye ibibazo ku rwego rwo hejuru. Iyi ndwara iri gukwirakwira cyane muri Afurika. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nicyo gihugu cyashegeshwe bikomeye kurusha ibindi. OMS iravuga ko intambara mu burasirazuba bw'igihugu iri kuburizamo ibikorwa by'umuhate wo kurwanya iki cyorezo birimo nk'ikingira. Ivuga kandi ko hamaze kugaragara ubwandu burenga 20,000 ndetse n'abantu 70 bishwe nabwo ku isi kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize. Naho muri Guinea urukiko rwakatiye uwahoze ari minisitiri w'intebe Ibrahima Fofana gufunga imyaka 5 muri gereza nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya ruswa no kubona indonke y'amafaranga anyuze mu nzira za magendo. Yashinjwaga kwiba amadolari abadwa mu bihumbi magana yari yagenewe ikigega cyo gufasha mu kurwanya icyorezo cya COVID-19. Bwana Fofana yahakanye ibyo aregwa kandi ntiyigeze anakandagira mu rukiko imbona nkubone. Kuva ihirika ry'ubutegetsi ryaba muri 2021 muri iki gihugu, abategetsi ba gisirikare bakiyoboye bareze ruswa abahuza abategetsi bagera muri 40. Uyu ni umwanya w'ikinamico runana.
Lopez arasaba umubyeyi we kwakira ibyamubayeho bagakomeza ubuzima busanzwe. Obama wakomeje guhangana n'ingaruka z'ubumuga afite. N'urunana. Shasano, iki gitego kikugiye n'uwo dutsindishije. Kingiyeho gutese. Buriya siriya ni pasi Obama yaramaye koko. Ako Sano, utabeshye ko kiriya pasi yari mbi? Utatuwe murenganya Sano, yaguhaye pasi nziza ahubwo wowe ubikinyetera ntiwagarura umupira. Uvuze ngo ndemane. Mvuze ko Sano ari kubeshya ahubwo wamuhaye pasi nziza ahubwo akinanirwa. Nyine ngo ngiyewe ndi. Wewe butatu, kunkanga se ndabeshya si ubutoki butatu ufite, izindi bateri ya telefone ntiyazikase. None se ubu n'igihe wabyiteye kugira ngo nsigarane intoki 3 abandi bufite 5. Ni ubukubaganyi bwawe. Iyo utajya mu gukubagana mu bitelefone bishaje n'iyo bateri byazo se ngo bugize umutekinisiye baracitse intoki. Mani kandi ubu twajya mu mitsi. Umva butatu kuna bakangata mani. Ubu se imitsi urayifitera cyangwa nayo yajyanye n'intoki. Ariko mwana uri gusotorana. Oba muri kumutuka kandi we ntari kugutuka. Ubu mukanya nagukubita urajya kumurega kuri mwarimu ngo yagukubise. Butatu yankubita. Ubu se umuntu udafite intoki yankubita. Mani rekera kunuka cyangwa umbwire. Mubwire iki se? Umbwire tubone niyo wumva utarekera kunuka. Ariko butatu wagereka kwemera ko nambara gufite cyangwa uribwira ko turwanye ndutiye na Sano bagufasha. Twamutabara nyine. Ubundi so yarigeze tutakubwira ngo ntukamwite butatu ntiwanze kutwumva. Cha, imbeba nubwo zakwiteranya ari 10 nizakanga injangwe. Niba mubishaka, mwishyira hamwe muze mbatere muri batatu. Reka nkubwire, niwongera kunuka rimwe gusa. Urahita ubona Obama ngiye wondiwe. Cyangwa nutwa dutatu twasigaye uragira ngo nugukuriraho wibereka ari indirindi. Oba urusha kwibera karindi. Ako urige. Ariko se ntukivumbure nk'abana. Ariko mukobwa ja, wowe ubaye ngewe ibi wabyihanganira. Buri munsi ijoro nanjye ngo ijoro ryahise ahubwo ko ari igicuku kiniha. Uretse nimugoroba natashye ntinzemo gake ubundi meruka gutaha ijoro. Arewe, ariko ayo madose ya buri munsi adasiba gusinywa, kuki adasinywa ku manywa hakibona? Ese ubundi mubwirwa n'icyaho musinya muri kiriya gicuku ko mutaba muhareba? Hari igihe tuba twamaze gusinya hakibona, ariko nanone kuko nsigaye nkora neza, hakaba ubwo Stefano ambwiye ati ngwino nkugurira agacupa. Yego rata. None se njye musuzugura mubwire ngo nta nzoga yawe nshaka? Ngewe se nkubwiye gusuzugura ababose bawe? None se ko ajya kungura ngasanga wanongonetse ngo basigaranye abana wenyine uragira ngo nzabigenze. Boss ni boss ntabwo wamusuzugura, ariko niba agiye kukugurira ko gacupa kamwibuka ko ufite abana mu rugo harimo n'umuto wonke. Bityo wenda unywa ariko nibuke gutaha. Erega buriya gusinda nitombora Pascal. Kwikura imbere y'agacupa rwose si ibintu byoroshye. Dore nk'uyu munsi rwose marajya gufata amafaranga y'ingoboka ihabwa abagore batwite n'abonsa bo mu miryango ikennye. Ubu wabyibukaga? Habe namba. Urakoze Pascal. Urakoze rwose kunyibutsa. Karaba rero ugeyo kandi ndumva nshaka ko uyu munsi tujyana. Tujyana he? Kuri sako gufata ari amafaranga y'inkunga y'ingoboka nyine baguha nk'umugore wonsa wo mu muryango ukennye mukobwa ja. Ko tudasanzwe tujyana si uyu munsi habaye iki? Cyangwa urangiye nyuma wowe uronsa? Mukobwa ja. Sinshaka kujya gufata ari amafaranga ngo yanywere. Kandi rwose bayaguha kugira ngo tunoze imirire y'umwana twite ku isuku ye nawe nk'umubyeyi wonsa ubona iyo ndyo yuzuye. Oya niba ari byo rwose wigira ikibazo pe. Si ngombwa gushorerana amafaranga ndagenda nyazane nyaguha uko yakabaye ntakuyemo n'igipfumuye. Wowe. Ariko nanjye ngiye mpabona ibiribwa bigize indyo yuzuye kandi ntihaburemo ibikomoka ku matungo. Uranyumva Pascal? Ndakumva. Iyo sabune ntizabure hano, icyaka cyawe nikikuganza, ukayakoraho tuzabona. Nzabara mbibonye. Nikoba. Ko mudasubiza simwe mbaza. Kurwana biri mu byo tubigisha. Oya. None mwe mwarwanye mu bitumwe nandi. Ntawe. Ese we kudasubiza sha? Obama na wambanje gumi agatuza. Nanjye mpita nirwanaho dufatana turwana. Nikoba, watewe n'iki gushotora mugenzi wawe? Uyu muhungu rero amaze igihe ampimba ngo ndi butatu. Nkamwihaniza agakomeza akarima amagara rwose. Ngo akwita butatu? None se izina ryawe? Kubera ibyago nagize cyagiye twakinishaga bateri kanshinoki. Abanyeshuri batangiye kunyita dutoki. Abandi bakanyita tunimfu. Abandi bakanyita butatu kuko nsigaranye nyine intoki 3 zingizi. Ibyo ariko sibyo. Ntabwo witwa tunimfu, ni witwa dutoki nandi bakwita. Kuba waragize ibyago ukamugara ntibikuraho amazina yawe ababyeyi bakwise.
nanjye nicyo mbabwira bamwe bakabireka abandi barimo n'uyu muhungu rero bagakomeza bakayanyita. niko sha kuki muhimba amazina atesha agaciro mugenzi wanyu? ubu ibi byago yagize niwe wabyiteye? siwe. none ubu se biramunejeje kuba adafite intoki zuzuye kimwe n'abandi? biramubabaje. none se kucyo birengaho ukamwita amazina amutesha agaciro ndetse anamusesereza? nyine hari igihe twita umuntu izina ari ukugira ngo tumuserereze gusa, ariko nta rundi rwango ruba rubirimo. umva kandi murabura kumugirira impuhwe ngo mumwegere mwifatanye nawe muri ibyo byago yagize mukamuserereza sha? ibyo Imana ntibishaka. ngaho musaba imbabazi kandi umubwire ko utazongera. mbabarira, ntabwo nzongera kuguhimba amazina agukomeretsa Oba. niba utazongera ndakubabariye. ikindi kandi nawe Oba, kurwana ntabwo ari umuco mwiza ubereye umunyeshuri, urabyumva? niba umwana agututse cyangwa mugize icyo mupfa, jya ubibwira umwarimu cyangwa ubuyobozi bw'ikigo, ariko sinzongere kumva warwanya. murabyumva mwese? yego. mugomba kubana neza mu rukundo. ijambo ry'Imana harya rivuga iki mu birebana n'itegeko ry'urukundo? wanditse wa mwana we. ese kuvuga nabi kandi ntacyo nkugize mama? mvuze nabi ndagututse Rope? none se kukwegera ngo tuganire aho kugira icyo umbwira ukanyiyama ngo ninkureke, ubwo ni ibintu byiza mama? none se ko abantu baganira bafite umwanya, niba ntarabona umwanya ngo tuganire uragira ngo bigende bite Rope? ubu se urimo urakora iki cyatuma tutaganira koko? Rope, mfite ibibazo ntabasha kugusobanurira ngo wumve. niba nkubwiye rero ntimpa umwanya nitekerezeho, jya wumva wa mwana we, jya wumva pe. none se mama ubwo uzitekerezaho kugeza ryari koko? hashize igihe kinini rwose uhora mu gahinda, wari ukwiriye kurekera ukiyakira. iryo jambo kwiyakira umuntu wese ararivuga, ariko ntabwo ari ibintu byoroshye Rope. urumva neza? ubimenya ari uko uhuye n'ibibazo bigusaba kwiyakira koko, maze bikakunanira kwiyakira, niho umenya ko kwiyakira atari ibintu bya buri wese. harya ibi byose ngo ni ukubera ngo uvuze? ariko Rope wabaye uti? ko nkubwiye ko nifite ibibazo nkubwiye ko ari ukubera ndi? mvuze ngo iki? yesu ubwo ndi umwana utazi gutandukanya icyatsi n'ururo mama. ibyo byikuremo rero. ibibazo mfite n'ibyago nahuye nabyo nta muntu mbibaraho n'umwe. none se habaye iki ko ntakikubona nka mbere mama? ko ntakikubona ngo twicare tuganire nk'uko byari mbere? niba se nta mwanya uba wabonetse, urumva nabikoraho iki ngiye Rope? ku buryo tubura umwanya tukabura n'uwo kuganira ku masomo yanjye koko? mwana yanjye, ibyo ndabizi rwose, tugomba kubiganiraho, urumva? humura rwose vuba ndashaka umwanya tubivugeho. kereka niba atari wowe mama maze iminsi mbona. none se urumva nkubeshya Rope? erega nanjye imyigire yawe n'ahazaza hawe birampangayikishije. ndaha nanjye nzaba ndeba mama, nzaba ndeba igihe ibyo bizabera. mba ndoga rwaje kare umugore ni mukobwa jana. mukobwa jana sinarinze kuzi kuryoshya inzoga bigeze aha rwose, ahubwo nuko mbona amafaranga atangiye kunshirana kandi nkishakira kunywa. nta kibazo uze twitahire tuzongere tumwe baguhembye. njyewe ntahaye amasaha. none se ko wumva ushiriwe kandi narabonye umugabo atajya kopura bigenza ute? uranguriza twinywera inzoga, sinigeze kubona upfunyika ibifaranga kumwekora. reka da, ariya sinakoraho n'igikoroto. oya humura nukunguriza nkakugurira, humura n'impembwa nzayakwishyura. oya Stefa, ariya amafaranga n'ay'inkunga y'ingoboka igenerwa imiryango ikennye, ntabwo nayazana ngo tuyanywere rero. apu hese nibyo mazina ringize ngo naya Pascal, kumbe nayo bakwihereye. nayo bampa, ariko mu rwego rwo kwita ku muryango, cyane cyane ku mirire y'abana kugira ngo batarwara indwara zituruka ku mirire mibi harimo n'igwingira. ibyo ndabyumva rwose, humura nta kibazo. ubu se Pascal abonye ntayazanye yose namubwira iki Stefa? kandi mu gitondo nagiye kuyafata nyihanije ngo sinkureho n'icyatanu. kiriya kigabo cyahirimbiye gikanga gute umugore mwiza nkawe? ariko uzi ko dutoye abamisi hano i Nyarurembo nta mugore wakoze imbere mu bwiza mukobwa. ariko nawe urakabye, buriya se nacaho Desiyana cyangwa Nyesi? buriya se uretse kuba bahora mu bitabo intoki zabo ntizigire aho zihurira n'umuhini w'isuka, ubundi ugira ngo bakurushe iki? reba akayobe kawe sha, reba akajosi keza, reba ikibuno, reba mu nda zero. none ngo Budesiyana
ubona niyo upfa kuvuga wa mwarimu kazi uba kwa Atanazi. reya se Byibuze kuri Nyarurembo yose mukobwa jana niwe nimero ya mbere. ariko rero Stefano nubwo ngukunda ariko ukunda ko nkoresha amakosa. N'ibintu byiza rwose gukorera mukobwa jana. nyine hari ibyo nkorera byiza ariko hari n'ibyo nkoresha by'amakosa. reba nka nijoro wanshutse dusinya amadosiye kandi nakubwiye ko ndi mu gihe cy'uburumbuke. Ntibyagenze neza se harinda naguteye? ubwiwe n'iki se ko ntayo wanteye? ko sinatera inda nkabiyoberwa. Wehangayika rwose pe. icyo ni kimwe nubwo ntabyizeye neza. icya kabiri rero reba uri kunshuka ngo nzane amafaranga yo guhaha tuyanywere kandi sinzi igihe uzayanyishyurira. Bivuze ko utizeye ko nuyampa nzayakwishyura rero mukobwa jana. burya bwose tubana utanyizera. ubwo se ninyaguha pasi kandi ndamusobanurira ngo iki? umuntu navuye mu rugo twumvikanye ko nyazana bwa mbere na mbere tukayakoresha icyo yagenewe harimo kwita ku buzima bw'umwana wacu tumurinda imirire mibi imuganisha ku igwingira. urumva ndi bumubwire ngo iki Stefano? ushatse kuvuga iki se ubwo mama? nshatse kuvuga ko uri umwana utabasha kumva uko urukundo rubabaza Rope. none se ko bavuga ngo gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. ubu se umugani w'abanyarwanda bo hambere koko. udakunda undi ninde hagati yanjye na Chris se Rope? uwanze undi? Chris ntabwo yanyanze Rope. Chris yanze ibinyoma byanjye kandi sinamurenganya rwose. n'undi wese watunguza ngo mfite umwana ku munsi wa nyuma ntabwo yabasha kubyakira byoroshye pe. hanyuma se ukazarira kugeza ryari mama? niba yarakwanze kuko wabyaye ko n'ubundi udateze kongera kuba umukobwa wowe urakomeza kumwizirikaho kubera iki? ibyo uvuga nibyo nanjye mba mbyumva pe. nkwiriye kumwikuramo ariko ko hatari mu buzima bwanjye ntabwo ari ikintu cyanyorohera Rope. none se mama ubwo Chris mumenyanye ryari koko? hari imyaka 3 irashira muziranye. yaje se adasanga wimereye neza hari ikibazo wari ufite? yego yaje asanga nda amahoro meze neza Rope. ariko igihe yazi yahise ahindura byinshi mu buzima bwanjye ku buryo rwose numva ntare nimvisha ibyambayeho. nta byakubayeho bidasanzwe byatuma wicisha agahinda n'amaganya mama? ni ukuri ubu se uramutse upfushije umwana cyangwa umubyeyi ntabwo warira ngo uhore? ariko ubwo uzi gupfusha ubukwe ku munsi w'isabwa ryawe wa mwana we ntaho bitaniye no gupfusha umuntu mama. ubu koko gupfusha umuntu utazagaruka no gupfusha ubukwe ushobora kuzongera ugakora ni iki kiremereye? reka twemere ko wazabukora da. none se ukabukora n'uwo mwari kuzabukorana mbere koko Rope? nakuri umwana ntabwo wari uzi icyo byari bivuze kuri njyewe no ku muryango wanjye kuba umugore wa Chris. Chris se afite icyo abandi bagabo badafite koko? Chris niba agiye ntiyazaza undi kandi akagukunda kurusha nuko Chris yagukundaga. ziba Rope ziba. sinongere kumva urugo twaho ngaho uvuga ubusa. wagize ngo ibibazo byose ndimo si ukubera wowe? mama ntukumbwiye koko? icyo mbeshye se ni igiki? iyo ataba wowe usimba narasabwe ntegereje kujya mu kiliziya nkambara agatimba nk'abandi bakobwa. hanyuma se ikibazo cyanjye kikabikiye mama? ninjye waguteye inda yanjye se cyangwa ndi Chris wakwanze kuko wabyaye? mbabarira mwana we mbabarira nta gahinda kamvugishije. nta gahinda mama nta gahinda kuko ibyo si ibyo utekereje aka kanya ahubwo bimaranye igihe. ntabwo nk'umubyeyi wanjye wari ukwiriye kumbwira iryo jambo kuko ujya kumbyara sinari mpari ngo uvuge ko ari njye wagushutse. Lopez agiye kwitwara ate nyuma y'aya magambo akarishya abwiwe n'umubyeyi we? ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.
barakoze bagenzi bacu bamwikira mico runana nabo bari kudusoreza ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kane. Mbere yo kuva muri studio nakubwira ko aho inkuru y'aka kanya ivuga ko ibintu byaturikiye mu ikoraniro ryakozwe n'inyeshya mu bazaye mu 23 i Bukavu byishe abantu 11 abagera ku 60 bagakomereka. Abarwanyi baye mu 23 bakaba bavuze ko ngo amagrenade yaturitse asa nakoreshwa n'igisirikare cy'u Burundi kimaze igihe kirwana kuri guverinoma ya Kongo. Ndi Prudence Nyumva akoze guhita mu BBC Gahuza Miryango.